Oh, kumusta kayo met ditangay? Anta, mga ampay ta, kakalpaste, trabaho me. So nga, mga ampay, kumusta kayo? Lakay, nasayat man ta nakatawag ka manon. Mayat kami mo dito tiyubing. Kasi ka ngay, kumusta ka mo titang kami nung nag-overtime lakay, apo. Umnumot siya pa, pawit mo kanyami. Padpadasok ngarod nga overtime, tap no makaurno nga, agaway dakto, tap na, agkakadwa tayo nito, no kwa? Madik dito yan, nagligat trabaho dito Saudi gayam, perme. No, ano sak nga, agtip-tipid, tap no makaurno nga, makaway dakto. Kat kumusta gayam dagita tarakan tayo nga dita dagita farm. Kumusta dagita ang animal dita? Pura ni nanang mo nga orekas la animal patpat gaklad ta. Di baboy mo lakay aman, naganakon. May sadusi nagaw, nagkikyut nga, buryas. Agraman nga yung jay kwa, jay, tawag jay. Jay nuwang mo, naganakmot lang nan lakay. Gusto ata dahil tanuang nagrugit ati maysa tadta naging dua. That's very good. Nalain ka nga talaga nga ag-alaga kwa bakit mayat. Ano agawin yak to andot ni pag-aradok to. Oo, naman lakay halos. Amin nga tarakan mo, naganak. Jay ganso, jay turkey, jay baka, jay kalding. Wen. Ni patay dagi ganso kan terke umadado usta. Nang dugit to lang ti may sakit umadado mo ten mayat dayta. Nalain ka na tanga, nalain ka talaga nga agpaado bakit? Nalain ka talaga awan ti may baga. Jay baka agbalin to nga duwa, jay terke agbalin to nga duwa. Jay ganso agbalin nga duwa. Awan may baga. Sige ta aggagagatak dito bakit tapno ka. No agawid dak to adumadano na. Salamat bakit salamat. Unla kay nasaya at garod taw man adu garod ti taraken. Mayat dayta. At kumusta mo't jay agmay may sa nga uniko ihok nga dita nga nakagugwapo. Unla kay dakit ko may bakaking ka. Yung pagtungtungan ta ko ma. Agraman jay putot mo lakay nga nayuna no. Anya? Hatdog ko't linipata. Wow, wow. Napkat ken na adat tin ka naramanan. Hatdog makaalila. Nunaragsak ka, di ta kaaruba. Palubusan kang aron ngem no dumteng Pakawanin na ko malakay. nga awan masida toy hatdog jagi Nagkamalian. ka no pakaragsakan ngay sut mapasamat awan mabalin ko nunang namaen ngay sut kasapulang siya kuntay lipatan laglagi pen awan ti masapulang akas tinanam na tatoy hatdog nga inpakan ko katawan umarta wow wow ngem ti sinapol mo na bakit nga agpaiso hatdog ko't linipata wow wow napgat ken na adat tingka naramanan hatdog makaalila napgat ken na adat inka naramanan hatdog makaalila Wata, nagawan
agregat dito yung Saudi, maako, kami agritarat, agawid ya, at least ada ti farm tayo, isa ko kasi kasuto, tano, gusto, abang no kanto, no, gusto at ano, agar,